da radimo ovo takmičenje. Zdravi ljudi, Pa evo, znači prvo da zahvalim svima što ste došli stvarno u ovolikom broju. Nešto nas manje ima, nekih 5 ljudi je otkazalo, to su bolest, neki nisu mogli da dođu. Uglavnom, treba da vam se zahvalim pre svega zato što ste ovaj put, za razliku od mnogih prethodnih puta, jednostavno ljudi su se prijavili na vreme, što je jako bitno, znači da ponovim da čim se izlati neko takmičenje da se što pre aplicira iz prostog razloga, zato što to puno znači onom ko organizuje takmičenje, da ima neku podršku i da ljudi neki takođe radi, spremaju se da postignu neki rezultat. A kako god on bio, nije biti da će biti 25. ili će biti prvi. Znači popuno je sve jedno, stvarno za pogotovo za mene recimo kao organizator. Htio bih isto da kažem da je super što smo došli u ovakvom broju, da se zahvalim svima, da znam da u godini, pogotovo 2008. je bilo dosta takmičenja. I baš raspravljamo o tome, znači da li je to dobro da bude dosta takmičenja ili ipak bolje da bude jedno ili dva takmičenja godišnje koje su jake. Ima i ovakvih i onakvih mišljenja. Ono što je sigurno to je da velik broj takmičenja i dešavanja u apneji u Srbiji ne može nikako da naškodi tom sportu, može samo da mu pomogne. I treba da znate da prvi ja, znači kao takmičar i kao organizator razumem da ne možemo u svako takmičenje da budemo ono što se kaže naprijemni, ono bukvalno u sekundu da znamo da svaki put radimo po 4, 5, 6 minuta svoje maksimume i to tako i treba da bude. Tako da smo najprije ka tome da recimo 2 puta godišnje možete da imate neki maksimum prilike, kako vas prilike po neko nepisano pravilo u nekom svetu, a da ostala takmičenja dolazite koliko ste spremni. Znači, neki put više, neki put manje, ali da je jako bitno da svi to razvijamo, taj sport, znači da ide dalje, da ne stoji, a definitivno je da rezultatima, znači koje postižu gotovo svi članovi uopšte apnejaši u Srbiji, da je definitivno da mi idemo rapidno, znači napred i da onda ta takmičenja definitivno ne unazađuju ovaj sport i takmičare, nego očigledno da rađaju neke nove takmičare i neke nove rezultate. To je to, ja vam želim znači puno sreće, kao i sebi. Želim vam samo puno sreće svima na takmičenju i da imate uspešno takmičenje, nadam se da ćete biti zadovoljni s tim. Znači sad imamo ovaj oficijalni deo, u 2 kreće prvo zagrevanje, prvi takmičar će biti Dragan Strašić, on će uvijek dobiti sekciju Zajebac, da mu se zahvalim na pomoći KPA Bela Crkva na tome. Takođe Ariju bi htio da se zahvalim za tehničku deo posla koji je radio vezano za takmičenje, kao i firmu Polarsu koja je izašla znači po veliki 3. put za redom u susret. Ne samo kako se izgleda Apnea Team Beogradu, nego svima vama koja je obezbedila nagrade i Apnea Team Beogradu toga nema ništa, stvarno imate vi koji se takmičite. I da se zahvalim naravno i klubovima znači KPA Bela Crkva i Svet Ronjenja i Nautilus Kolubara i Danubiju Spasila, znači što se trudite da znači ovaj sport ide dalje, što razvijate to ne samo na takmičenjima nego i u svojim klubovima, znači imate nove članove, znači da se trudite da to postižete. Hvala svima i želim vam uspešno najbolje. Da krenemo s ovim studijskim delom. Hvala Ivane.